Pozdrav svima ljudima i mali Games TV, danas ćemo igrati Mineplex. Pa vidimo se u rundu. Samo sam htio da kažem igramo Micro Battle. Pa evo još nismo počeli, ali nema veze. Sada ću izabrati Kit Fightera jer najviše se dobije jabuka, manje damage'a i to je meni jedan najveći. Šta? Ona ima sličan skin kao, možda isti čak. Čak da vidim. Ne vjerujem. Nije, dobro je. Nije nam isti, sad se spasio. Ali ako nam bude isti skin, slušaš li ti mene? Ako nam bude isti skin. Vidi, ali ista je košlja. Možda mi sad nešto piše. Ma ne vezi. Evo ga neki fora skin. Ali hajmo mi da se dobijemo u rundu. Šta? Šta je ovo bilo? Prepođe sam. Ovdje što izberimo. Šta je ovo? Aj, što izberimo? Čekaj da upalim chat. Može mi stvarno nešto napisao. Ali što sad smo timili, znači sve timove smo upali. Tu je onaj lik. Okej. Meš govno jedno! Govno jedno! Paško! Samo uđi dobro. Sad ćeš ti meni umeti. Samo ja da izađem od ozgo. Nemoj da ti ja izađem od ozgo. Gledaj. Mrš. To. Sad valja ovo da iskorim. Ostavljamo. Što me zakupaš? Бежи. Hello, Steve.
Gdje si? Oj, tamo je stiv da hoćeš. Žuti kempaju. Nemam to fora, To vam stvarno nije fora. Ja sam ti siđi dole. Ne. Pa nije fora! Jalo. Ne mogu. Gdje je onaj naš se sakrio? Ćemo da vidimo. A ovi žuti stvarno nisu fair. Cijelu rundu kempaju i onda kad ostanu ovako dvojica dođu, siđu i fino ubiju ih. Ovaj je gotov. Ali samo želim da vidim kako će ovo završiti. Ako pobjedi ovaj plavi, stvarno je jedan najbolji igrač. Znači sad je ovaj žuti vidio da je tu i može fino da pobjede žuti. Gledajte sad. Stvarno im nije ovo fora. Znači žuti su najgori na svijetu. Ali ništa. To je bilo to od ove epizode. Ako vam se sviđa, ostavite like i subscribe, i ostavite komentar, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!